wa ben kono view me dogbe na me sia me va moji ne nya me ne va moji jagba na subscribe ala kama na ma video plan me no bi egbe mere nu kode o si be telegram money telegram amole ga woleji amole nububu wo boleji iwe be ole fe hena mewe e me ma ko fi afifula ya nyi hamster combat wa me vele asinye fifula nyi plomi le do hamster de ame million deka alafa deka ple eve million amegbeto million deka alafa deka ple eve me hosebe le mesienam amegbeto deka million wawe kple edo fefe nu onye ole yobe tap magede menemi kpoira ame yule ekplodo wa wenya menene popo le moji mafu magere mene mafu mafia wenare over le gade mana mewe yi ame segomo elepo congratulations fefe ni me po fufu kwa che won do wonam congratulations egbe mele nu fu na we de ole notification na me be de off chain deposit to Binance OKX and wallet Bybit and wallet in Telegram are closed. If you have onami gamebe me connect me ape bank account when you call gakode me nami mobile phone play Telegram e ya wa me le ga ya hogbe maga gboleke mobile phone internet play Telegram wa we be mi ache mi va to asinu oji ya ogbo fe hegbe nami le gbe pe keke ya me meno glo ne e fola gbe me o mele no onu mo chaode obe da si chare ya pepe do ago e dacha kokoko acha e go me be wa acha aba dindudu adu agbe ile kokoko avaku ko balasi we po phone de lasi we data lasi we ko dinu bubu ya pede wa gbam e anyama tami amen yomi gede mede amsa combat ebe ya hefe nami new Telegram on come top notch artificial intelligence CEO. Okay. No ka ile menami bata na wode ole dowa bata wenyema ni yomi no woema vai plame ado e hone ne la sinye nyanya ne oyo background no ka ile wa wenyema fefenui vo egayo jebe no hina miri uko di account eme uko di account eme eni ya wa no wo ko emalo mi connect mi apa bank account ole jojo be hamsa komba de wa ba hefe na mi onna mi ga eme mi connect no do ma hefe na mi wa chine mi connect mi apa bank account we ya aw mako account bubu ko fiawe ni na po ebe ega ele obe mini game we mini card we wa we gbo fifila vo tap yimi wo vaide eya o gbo fe hegbe na mi airdrop o le yo si gbo le yo me ega iwu wa jode account na me airdrop e go me ega de ajode aya me ajochu aya me de account me na mi eya nyi man keke wa me ne eya suso Hamster combat explain in airway nkeke wa me ne eya suso ekema airdrop ega ajo la ya me de kotoku me nani dore ke mawe edomi wenyi me vale tap wo gbe wa ko ga ko de kotoku me nani ya nyama ne Telegram la siwe me ko link a ko da de video pe description le comment section we yi na choe na chame ne data la siwe me be me blo ni video de kana be me no University of Ghana de eni yo petere mi menye o agbon le keke egai point yo me poema ego me yo me dudo ta point me poema no fu fe ten fu de nene hamsa combat ne wa me wo me po majire majire de USDT me kama kofle na de ne ma kofle na de cho no account me wono chichideji na ya tra hozu dollar ko etrozu ega de na we ma wono chichi comme dollar egbebe ma ito epo erari edo ime we ma nyento amenya be ma dudo
game ni me kpo vuvo na game me dudo e ya kwa ni maka hacho na asi de me to troll no me nya mo 500 million alo 1000 o mayo wa we amo jigo me afi me amedo mi va se nko me wo gbe fa de chumu that amele you born a fifila de me lo fi gbe fa de na we be o che na ba choli nka o le description te alo comment te me na ko no mojaka de vivi na data pe phone la si we me bia dagbe na we me ga no bolo me ma ko bubu coffee awe ta no vi ma coffee awe e ga vele ile moji nya ma na popo game ye Rocky Rabbit ya ole yo ne ide exchange de sia de yo le cryptocurrency o jira fifila asibi de ya ko mi ko le ko ta mi le tap o be tap game telegram tap telegram tap mi le ko ta ya ko trozuga fifila ne le po onami be mi connect mi pa account we egbe enye 22nd final evaluation e choivai yao analyze mi ape account we pe nu ziwewe e chogbode 23rd mikeke September ya pe 23rd day mikeke blave votonde wako ga kode kotoku minani point onye vone ho point over de wa jire in fact o le jira le internet ji amozuga towe ni ma blewo de fefe ya ota me bia dagbe na we ma na obia na we da no na mi enovo e choi body eke man keke body mi ame yo sex account le ami aside mi agbi me call account me call link o pete me jira o do fine ko da de ni o description te de ko na azia asiji e ya exchange ne na yi na ba di exchange na ti wan po la fe a wi eke man na verify pe wo ID card e ga trust to we maybe de amede epe ibayi na amede egam eno anyi se ko ya po be notification bane egam million gbogbo de we ba get account mene o manya cryptocurrency ya edidi edf amede edibe akoga kodo amede ko ya ga ba get account me manya maka o ya nto ba di kodo play le no vi obun ko me kaka no va ochobu mi hoga ya na mo me ko ga kodo de account ya me o mi kato yelo yako play afevo de no vi obun ko me pe eno wa fe me un ko me e ga so ba hole si ba no ga le ko ba tu kra che ezuga tovo o ma ti wa hole si o e ga eduivo ale kan edumedui o account o ko dale menye pogbe no ejimo no me po ma ho me po ma cho ni ma ble o ni me fiu vone ga we bu va gede new account me ma du video le e go menye be de me po account be ne ga ne va gede me anyway e bia dagbe na we ro elepo notification ni ma ba tap notification we le telegram na ya si e ga ya waju ni ma ble bo e ga ya waju ayo me bia dagbe na me sia me mi ano kamera bi lo